Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli qawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'ullah bis samai wa fil ardi wal muqsisin syahidin hadillah wa kulluhum masyahin wa masyahin ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء. شيخ لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala ahlika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, saya hormati Bapak anggota DPRD Kota Parepare. Beliau juga sekaligus panitia luar biasa beliau. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Kota Parepare. Beliau ini betul-betul tidak asik karena beliau juga 2 kali bertugas di Kabupaten Sidrap.
Ya. Pernah jadi Kapolsek Pancalautan Pak ya, insyaallah. Yang saya hormati, kita muliakan bersama Alina Tomalabita, Bapak Acan, ya, beserta seluruh unsur muslimah yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dari kejaksaannya, ya. Ibu-ibu majelis taklim, terkhusus kepada seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan, sebenarnya bukan maulid Pak, tapi peringatan maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau maulid itu berarti waktunya, kalau maulud berarti Rasulullah. Jadi ya komakadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan waktu kelahiran Nabi ta. Jadi waktu jajinna Nabi ta peringati. Berarti ya waktu jajinna Nabi ta peringati itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Iya komakadaki peringatan maulud Nabi berarti Nabi ta peringati kehadirannya. Tanya waktuna. Tapi alena Nabi tak ale melebina, karena dia adalah rahmatan lil alamin. Iya. Jadi itu ampai tomatot di okotanaogi detunah kada maulid makalami tu maulu. Dah denah kada maulid makalate bahasa Indonesia deh silang mematoy. Ya komah kadai maulu berarti Nabi tanah peringati itu. Ya komah kadai maulid berarti waktu jajin nami. Ya. Jadi itu. Makanya ia tu tahu mata tariolo 10-2 ulama maulu. Betungan na aga, ia na angka aga-aga na pigau pasti mak barasanji. Ia kolete bola baru mak barasanji. Mapak botingi mak barasanji, mahakekai mak barasanji to, melio to baru mak barasanji to. Dia apa tu nuk bolana mak barasanji ko melio to baru isuru pui mamendre ko yase oto. Iya kan? Iya. Magi Pak Bu nasaba angka desa na Nabi ta iya narona maknai tau pandrita sehingga napigau ia jama-jamang maka dia Nabi ta Bukhari Muslimin. Dek na suku tepat nasi dia selang. Berarti dia pernah suku asal lengan nasi dia tahu narekode na yasi ipapujin na lori nabita dibanding dengan yang lainnya. Jadi ako angka aga-aga malak da ipoji na yasi ipapuji talokoro gagay na loko nabita. Namo ko bayineta, namo ko anak ta. Baik itu orang tua. Jadi tatai pun dia seipapuji loko nabita. Magai Pak Bu nasaba iro nabita tau napuji po Allah Ta'ala. Iya ko ipoji binabita. Nangkok kilalan na atit tamun ro papuji loko nabita. Berarti termasuk kita ipoji ko na po Allah Ta'ala. Makanya cinta kepada Rasulullah pasti Allah mencintainya. Nah itu kuncinya. Maka damape na barasanji. Makie iro barasanji rampe-rampe loko nabita. Kau nak baca lena guru tak Pak Ustaz imam kita si polo-polo mi nasabak ya kami baca mana sila ada teta aja ngapa selesai. Jadi tapi ya kok koki bolata tapas suku iya kalau hanya cara begini itu diambil poin-poinnya. Magai makie ajak kamu koto melio to baru lai poji ni otoy na nabita. Ya si ipapuji na loko nabita. Jadi untuk buktikan yang maka dalam diupoji nabita daripada otoku, deni oleh otoy na rekode na pura mak barasanji teku ilalanna. Aga maknana upalayolo masalah wak lori nabita rampe-rampe asana nabita ilalanna ya kendaraannya sebelum upake. Itulah makna lebih tinggi cintanya kepada Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Letek bola baru makoto dia name monri bola na mak banyo ko to ko dia nak barasanji jolo magai nasaba maka dajak kamu upoji bola aku daripada nabita jadi upalayolo mak barasanji sebagai cinta kepada Rasulullah kemudian
angkato barakana. Magai makelay alina Panguluta Ahmad bin Hanbal iya ko angkatau pandrita walli yare ga ulama itappu bawang ngasanna turut tu barakah. Apalagi Nabitta adalah orang yang justru inti dari barakah. Ya ko itappu ya sanna berarti kebarakah ukutun romi. Nah, yana tunah kada tidak ada tempat yang dibacakan salawat kecuali di dalamnya itu ada malaikat yang datang. Nah, itu ampai de gaga sampaja ngesah narekodena salawat teloko Nabitta. Sampajat tomatebe lagi de gagar rokok nah. Labun nawasa tomia tu mas sampajat tomate rokok apa dia disegi. Cuma matandre nya kalanna pure mas sampaja makadamamu rokok nadena rokok teko mas sampajat tomate kala sana nasa megala dai dosana tomate jadi rokok ka. itu. Jadi alasannya itu. Kemudian semua jadi ya roba buah anakna mahakekai masalah lawan Nabi dengan Maulidul Barasanji. Tapi ternyata tuh bas hitungan Barasanji bu. Ternyata Barasanji bapak. Maulid Lami, Maulid Diba, Maulid Habsyi, kemudian Maulidul Barasanji jadi mega tuh. Jadi itu kok Kalimantan Diba itu dari sekumpul. Dia tuh pakai gandrang. Iya. Jadi aja tak kada lihat tuh teh ko Barasanji nade. Jadi itu sejarah Nabi. Iya, mak itu. Tapi mega tu tahu pasalai. Pada mia jama-jama tamam maulud. Mega tu tahu pasalai. Ya yang kata dari nama maulud tu. Tapi dia tu kau pare-pare di. Oke. Ajak tak pasalai kau kata tahu dia nama maulud. Nasabah ia tu tahu dia nama maulud. Mateng itu imam maulud. Tahu mi tahu lah dak tamaranaka. Tahu tu tamaranaka. Tatana ini gare, maka dia tak maulud maka dia tu tahu maulud itu tamaranaka. Jadi pertama mah tu tamanaraka ko menurut pendapat Nero Pak Dewan. Pak Lena panitia. Ya yoli mah. Iya. Aga nangga imak kada bid'ah kan napake tu hadis sa emak kada kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Jadi tungka anu baru ede enang kana jami nabita ya sangi anu sesat. Nah iya tu anu sesat anu baru ya kono baru tu sesat ya ko sesat tau tamaranaka tu. Jadi itu tau de enam maulud tau mitaula da tamaranaka. Jadi ia tu situ tahu maulu mana pakai itu maka siapa yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan bersamanya di dalam surga. Jadi itu tahu lo imam maulu tahu macinna tama surga. Jadi itu tahu de enam maulu tahu mitau tama ranaka. Iya, iya. Oh. Jadi ajak tak pengewanga. Pak tahu mah pengewangi itu tamaranaka. Iya. Iya ku maka dia mama maulu kalau macina kak tama suruga maka mah dia maulu kok kami tahu kak tamaranaka kada cocok nih. Pada tunjukkan lah. Itu kuncinya. Jadi mudah-mudahan tadi upasangi maka dia tuh hakikat nabi tak sitonganna salawat. Salawat. Si kanjak-kanjak na Pak Bu ajak nakura si sabbu salawa ibaca lalanna siso aja nakura si sabbu manyamamoto Bu Pak lay bagi-bagi itu pura masam paja subuh ibaca 200 pura masam paja loro ibaca 200 detono to monro tu dah ya ko mak balu ki ya tu Pak balu aja makala ada ya waktu nama sikir itu ya na tu dah ko balu-balu nande de pangal di ganrus ni masalah wae. Ayo tu lilala mata itu makal magi nama ka kunru dale aja lino mia tuh iya usahakan i akhirat angka je tu istilah kaulun ulama kato maka dah desa tapi engka maka dah tania biasa tangkalingan narampe tau pandritata maka dah ikmal li dunia ka annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Lalu ngilinomo betungan na akareso ko ajama ko pada ko tuo ko mananungan. Tapi ya ko akhirat
pada koko mati koko bajai. Jadi kejarlah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agama mana ya Pak Bu? Iya ko agama ipi gau aja tak kada baja pi. Mate kau itu inang kadimelo ya sumbang aja tak kada baja pi wa biring ya ko mati. Jadi dirememan nih. Ya ko sampaja tak aja tak kada kamu paloro baja. De pokoknya pasilin na rememan nih. Nang kakalolo memak bayi nih aja tak ada tau pema pa aku mati. Apa ini meman nih? Itu. Jadi itu ditunda. Iya kok akhirat. Iya kok lino aja mau masusah. Ya kok dia mau lolong yang ngasih kada baja pasti. Aja to sia tak kada. Ilalung ilino ya gan rusuh meman nih. Tau cakaru pokok aja mau tinro yang penting makare sokodena ko romanana. Iya kok cakaru ki tinro ki. Iya kini makan nang kamu pa baja. Iya noro nakada iya kolino papada kutu kumananungang. Ajo me pasay. Pamega tu tau mak balu pak mati cakaru dulu tu na cerita pa mata na mana ka mana mako mata patinrona. Di we pa istirahai. Makanya Nabi ta aja mau gau bawang watak kalemo kasih haknya dia istirahat. Iya. Iya koce mai matinro mata tatutu iya tu balu-balu tak kolega monrong itu lo matinro ki. Aja tak kana maga jangan menyiksa diri. Yakin bahwa angka mau padale ku baja magai. Depa na to jaji Pak Bu ni patentu dale. Wasa ya guru ku SD kelas 2 mau PSD na podangi guru apa yang ditentukan Allah sebelum lahir ajal. Yang kedua rezeki. Kamana sah. Kemudian jodoh. Kayak ripa waktu tes deh. Ya pala to? Na kelas 2 mau PSD itu nih guru ya. Mana kata lupa ya? Jadi ya tu dale purai patan tu na to jaji. Angka topa malaika isuruh bagai. Dena mungkin salah bagai. Nah ita bolata. Dena pada ku tim sukses menari salah bagai. Pada wadi. Iya. Ya ko malaika dena mungkin salah bagai. Nah isang di mana rumah tak dan dia tahu kapan dia bawakan. Nah sebab namo ko daleta, namo ko bolana te, namo ko sumpan na te na dua to ko daleta memang. Dia na mungkin ala tahu. Ina tu nak kada ia ko